R2K Radio Sukaran Osu kleko ga R2K kwelelo pado nara phokela tni khiro khisiluni la January sikhudoni le R2K kwelelo takso taredaklene takso le pa plathoni druphagmi we weku insin CID weather menya ta themi tmutra taladi ole mepolo tape ole taloji takso masutota de the word part to ba tuko kata ma tho takso kokho pamata phogi water basore kle thetu go chote ko ko khi te sot khu tho takso do thewan ta phita ma le thu pa da ko mo pa ne thoda we ge tuko ka bo ba phla takso da phani lo okhodo na tuko no R2K Radio Sukaran Weku insingosa kwame peko tu CID weather ta themi tmutra taladiole mepolo tape ole talo yire Munugore pagapha pa mubada ga siwani lo phela university athoni ha nunari Germany sodo isingosa kwame peko tu CID weather menya ta themi tmutra taladi ma bo pha ole riba su mepolo tape ole talo yitha phla ta tinya bani lo weklo wedele sobi sobergum le kle glu phai tagdu o tu lo wi lokhi ta khapnyu phasi ko ta performance ku do tu mugure pha do tagla du o re gamla pha ta kho kle ke phima yiji do tu ko ka o ta lo pha go yango army tu do bu ba ra lo le khid nya de bini lo tini nuna resort ka mepolo popha tho khiso the popha tho ta glu pha do pha ta na hu ba ni lo bana hu ba ti lo so wa ji gong re log wa gam le de ga te wa da su yagong khedi da so ni lo R2K Radio Sukaran Yeti dang ko sa pole o ha tho phe Yesu jong ta to ku kle te pha kla pa pa lo ta su ku we o we ga de kya ble re log wo gam le phul pha si wen lo tu ko ka ko sa we de o so la da wi we si de le tu re tu pho a o ta lo i a po pa the word pha tu ko ka nu lo ka ti pho pa gnyo de o tho i ho pha ho log wo gam le pha ba khe bu phle da lo o le tu le bu do kha so lo ku pha do ho gam le ta ba do ba thi da ti da po o do hi ho pha ba ha go we lo gam le ta ba do ba thi da ti da po kla phu ta no pa khu we lo bo mu so bu gro ba thwa khu bo ta du du ta pa photo pote ko weda UNOCHA tamano thapo phoko sara ba kilo kisi thani la october kisi khudoni yodo ko se gli so gliti kerini rakha cho gnyo tele ko se mandale ko kho bgo mu tho sagai tanodari ko khor pha pu po ba pa data so lo kle oli ga khuglo khula ble li re phela unari kho tho ni ne pa phla kha wen lo R2K Radio Sukaran ko kho pa ma da pholo head to over da phe chote thi ko bu pha ta ko so rekle o the to go lo we so lo se ko le ta na pe ki kho thi ta ki ko pha ki chote thi ko ga ko to ko khi sa si fu on khen ki o te lo we ki Bangkok Post so the ne kwe phla kha we ni lo ko kho than lo o so pha i kho lo le mu glo we ko ta khi ta se ta du do ta ma su ma sa ta pha ho me po ta pha le he ki bu phla da le ta lo le bu phla ki do chote mu glo we ko go ta to sa ma sa ne to me se ko chote po the word ta gro gro pha ki kho ki phe bu kwe sra tho do bu ba thwe ko kho tan lo so ki wo IOM Gredo chote thiu ko ko do we klo pa pho ma ta de pote to ko kha bu ko to ko kla khi te lo we ni lo to ko kho to pho te sa kho ko tha nu lo so pha ki wo khu do ba thwe do dog lu ta bi ta ba mu klo we kwa ta khi ta se do ta ma ka ma bo ko bo khwe ya ge awe te blo we ni lo phe bu kwi tho khwi ya nwi sin ni to bu ko Cambodia thi lo ko bu ta du ta ya ho ko chote i tu lo mu we ko Cambodia thi bu ko phu kum le pha so to so ba so me thi ko de be lo tu lo we ko pyo thi lo ko bu ta bi bu be sa ko pyo thi bu ko pho lo a ko kwe de pha ni lo di di to bo rin ja bu pha kle su thi ko ga de pha go tu be ko chote di ta be sa kle to ge si ko chote thi ko ko to khi te lo we ni lo ko chote i phe khi to khi si ye ni do khi to khi si nwi ni ne le bo mu so bu gro bo ko pho khwe ya ko ka bu ke tho ba we gro pho go ku kle sa si ko we ho kho ko bo nu lo so ge wo de pha pho ko ke pa so re kle le develop do bu ge chote thi ko to ko khi te hi blo we ni lo R2K Radio Sukaran Taiwan Hogwa ta the blue ta tu pa ta pita ma do thi ko ga pha ta hanu lo ma bi bu thi lo ko pu ge wo pnyu ma we de pha ne ko pyo de pa thoda we ge tu ko ka thi ko we klo bo ba pa phla kha we da phe la university ya tho ni lo Taiwan ne meta ke kho pu de kha lo tu pa ta do ko mu pa tu ru tin ba ni pa pno kha we ge tu ko ka te we lo le Taiwan phe la university lu tho ta khu tho bu pu do le party da democratic party ko kho lan chan di ma na da ni lo DPP party ne he ta lo ko le ku tu tho we Taiwan di thi ko lo u ti bi so wi nu lo
do huta tanilo leta ne ho ta huta bu DPP party manada wi lakhi tu ko ka ne ba thwe thawan gtu pa ta ta ge ne thoda we ge thu tho te phla we ne lo copy de ka pa the tu thi ko de beta blo one china policy ne tu lo software ne te pa ga do we ge tu ko ka te we lo doglu hu pop do NUG ko the tu thi ko de beta blo ne tu lo we ge phe la uni de so ni ta ba phla bu ba phla kha we lo tu ko ka ta bu ba phla ne ba thwe ko pyo ge wo tu mo so we de ba si ko pa phla ga do we ne ta thi ba ne lo ko America pa khu mu nu thi ko de pha Taiwan DPP party manata hu the pho ko tu lo ba we ge bu ba phla we su su ne lo ta bu ba phla de phai de ko tu de pa thoda ge lo we lo ba sa ta na ke tu ko ko shi chin be si ko Taiwan ta hu the sa ne ke ke tho tu do ta mu ta khu be sa ta ge le ta ba hu the de kha si we ge le de khu ta hu the ke tho di ba ga do te kha we ne lo R2K ready